Mekambro shamuri nawa. Dino ndi mbino kabompinga kumake njivatire ke hungi ndibina rondi nondi. Dino ndi meango kutako ke puri mwe kumbato nako nu oro kuifira nu okaklipa kumba ongurango bahingira ohungano kuifiro mundu ngwe kuihamisa nu guriko ngwe ukie kunyigiro njesiro kushavingo muifire viporu mwene ukamburu weve kuifiro mundungo nuno kashuno reveri kana katare nao poti andino ndi meango kuingira ohungano no njesiro okuifiro mundu ngwata po kuifiro mundu rumwe ngeri kwengo hena sori uri po ngo hena ku ngwa hamuno kusha kuunda uri kusha murara pupeta pi uri oshino shibeu kashino shipupu ferala ndo mundu sheheriko poshata no mea kongrisa o kambo pikanjenga oshoshithanekero bashito dono utsanoho kushe haitha poshina ngatushe omukaendungo mamawe potandawe pohongade po kangamu mundu ngwe kukurisa po mundu ngwe kuihamisa ekutono ekutukana ashitombangu shamukuru ponganda aruhe shwa shitoshina ovina vihembyo vivi avithathanikerwa kove shwa ndreipa mo klasa akuvu shimuna kashikwa shike shimuna mashilangure yo vapona okusha oshwana shavi kusha padhi ko vikuria o muno vikurio vititi me ombango puyari uriri njai munika pepe apa yo vauriri porumwe ngatusherumo tate we pongundwe pomundungwe omurumendu momonyo wengwe kuihamisa mundu ngwe kushera mundu ngwe kutona omundu ngwe kuhumbu sho hepo mundu posho hena wari no mbatero pokuri batero sho mundu muni oifira byo mundu ngwe shatu namano shinashishika apo shuno mwinyonu o munda uhemuye po munda uheuriringuriko uhepo kusuberwa okuvangwa okuri aro kusha omundu nguno vikaneno viwapo omundu nguno vino viwa mu mundu for example mwa mashilo mundu mwapo mashila shinashwa shitisho shino shiwapo kandukanje kwa bandu ngepo kandukanje kuko ya momono nanu onambo o the compliments apo shimo yanjo shimo tango mundu ko shinashe ungura omundu ngono hokeri hahida ukano kuvango okukaenda ku mulungu shinashe shimashiti kusho mukando muwa mundu guharakana wapo onambo titimbo uyanjo ku okukurisa omundu omwashengo kushavi ahate kombango po oshinashima ungura shibarwa ponganda nambano mwa shimekurire pona pupe no ndatumithire po utono hingirwa eye osheka no mwihamwatima shimekurushariro munene akano madengo mengi akano hihewa nao bipindika shimangambi pongwa mundu shimaze kuhingira kunami nao hanje meride mburuka ndi shata tumithwa sharu mundu mutiti nambano mundu ngwe mutatumithwa ngwe shatu omundu ngwingwa atatumisi wangwe pongwa ihamu wangwe oshi hamu mutima shino shitenga uhamu mutima mena rogushavi omundu ngwa atangwa ngadusho mama kana waro kunyigiro njisiro kwami komwana ngwe njitatumisa honga de anjengo kana waro kunyigiro njisiro kwami kombangu njashiti potatengo risa uri kushayi kamo mwashiwiki enjivanga marakana weya andari yashavi omukuru mwashi wanje mbegusuvera anaenda kushambe gusuvera uriripo aheri ndembo osori oshinasho shihamisa omundu ngwe mina kushavi eye shimekuru popo ndonombo pekeya umuno kushavi mbakwaterwae ondando yanje moyo yae no mundu ngwara maso okunjishevero okunjisuvero okunjikurisa mo rusuvero neishatu meka isapi orusuvero ndo ku mundu warwe po meka isapi ombango njo ku bandu barwe nunoho shipeno mundu ngume mporo rusuvero ndo shimuna ngadushe rumwe tate weke kupombango ke kanawe kusuverere po kanawa hingire oshino shiwakove shipeke omundu warwe munyo we nguri shimuna ihokove shime kuporo rusuvero no mbango koshu kuyakura mena rukushavi ove kashina shwashuvirwe mena rushavi kapushari mumunyo so kweno kuri sifo rusuvero ku mundu warwe mena rushavi hanjo mopaha ku mundu ngwara mato ku kuporo rusuvero so
o conflict anyo njikapo shimo poruthwero yo mundu mana kusha bihanjo kona kusha bingo ya kurevi mana kusha o binambiara maitho ukapo shomwashe shimo kurukapo vyari pari no mwiha mwatima udidi no ruhothe okusha nambano mundu ngeshatu ukano ruhothe romundu kusha watu keko kana wanyingiro njefiro kana waro kukupo ondangi ko vinambia ro kushitapo kukuvaro shomwashewe okusha ukana injo conflict anyo shavi meutire pyo kuithiro mundungwi orono mundungwe njita tumita wenji hamitha meithire byo mundungwi oshomundungwe nji hamitha okay imbo pumya ku okutunako shitenga mba experience shavi ongwa shuka no mathenge pono muhamwatima ukombanda nao ono mena kusha wakaenda movikane na mbiri mwe menaro mundungwi ngatushe onanjo nyoka onyoka sheku rumatanu unoloki sembare shomundu mofe kama o pahewe okudepo nyoka po moko njifo okupaho kushavi owanga upite imoruturwe me mapeo se kama kapaho ewe konyiso kudepo nyoka njipa posia by the time ashimo kudepa owanga nje moruturwe rwa hitishi nene ove otupe no mundu ngwe pope no nyokanje uyo shino shitenga ihuten vela rumishe ku nyoka sheku vete okupa hosha hivi mayi hivi po motubuka ukienda pi and then okonyizo kupitisa wanga muruturwe kushove uveruke okuya shina shime akufako no shikane nashi okushavi omundu sheku tatumisa sheku ihamisa shimo veithire kahungana ove akahungana wo ohungana ove muithire kushavi amishomwashe hinambaro mwashe muviuri oshomwashe uri rino pothia andaku kaami ngumbarimbo shomwashe rumwe omundu wari omundu ngwingwa ngwenjita tumisa ngwi asha tatumisa mwashe ngwinoho mongaronjo irumwe bino shiparo shivi komundungo maragwandu baro hina shiparo shivi okushofuta kayoenu oyo mundungo ngwe kutatumisa. So forgiveness is not about forgiving the person, it's about releasing yourself from the pain that this person caused you. Okushavi mana nangwari kami kumbashita navi omunungo muni enguro mundo muvi mina shavi eyongu ongwata tumisa po ngwenjita tumisa po nguro kusha mata tumisa po uri wari pondondo mumunyowe okutatumisa mwashe numero bedendo mwashe yari ya miuditi oshino shitenga okuithiro mundu gwino kakushavi okushambia anjere kusho mundu ngwi bitatu mithiro kwa yo mundu are omongaronji no mundu kekorukwa osuri kanaka potho mokano madhenge ngamo munyonga ndurumi madhenge no mwihamwatima bieto omishithe mu mundu although high blood pressure oshuro kuihamwa ukamo mo stress ashinene aruhuka mo mbameno kushandalire rumu mundu mo we kuithana shimanga hey mashle njoni mena usharumwe ove oithane wana shimoka hingra munju shimoka tonwa it's a startle reaction po ukamomo kurumsha ngam mejithana na hapo ai mbwa njira vere na man utokutoro madenge mara mundu ngina rumwe wara manyanda uriri ushimena shavi uno madenge ngano mwihamwatima mbwi okudha ko mundu ngwinengwe kutatumwe shumashi nunoho o madenge nguna wo kuno mundu ngwe heriko po mwihamwatima mbuna wo ukuveritha uriri oshomundu mena kushavi ovukana nje kushavi ongwe hapo nongwe shimopa ho kuveruka mu munyuri yakure kushavi inambia shitwa bya shitwa kono kashenja your past kono kashenja mara mweno kushenja ndina muhuka kushavi so bakaenda mwimbi na imbi benji hongai benjo kushavi hatatumithwa na shibanji benjo kushavi shimota tumithwa mwashe ufulani benji po kushavi mbiri hongyo shikwae mo shinasho na kushavi wamigumba tatumithiwa no mundu ngike korukwao nune mbiri hungo vikwa mimbi na imbi numeno kuria kuravi shuri pondondo kushavi wamo victim batatumithiwa you will never get healed putasho tanolo shavi mbae twatonwa nu twatatumithwa shorana shwa titi pothia byenjipo kushavi mbishwe kushavi hithero kushita mbi na imbi mezo kushita mbi na imbi shimbi no mwashe mekuritha mongaronji kushomashingwa hafula navi orino shinashi hoshivi peno shinashi moshiwa shimuri hongo musho moruvevendo po kombundo ruveve so nunoho menasha konoka shinjo pasta you can only change your future ripurira kovo muni no anashevwe ukienda ku murungu
nushimwe kuifiro mundu ngo nongumbiro nokuhama puri nokukarira nokukaura. Do that mena kushavi ove mohepo kuveruka ka mundu ngwina kako mundu ngwineke na udhe wakaka na ove. And if someone cannot say sorry, then release them from your system by just allowing them to go with the past. Ngavende no pasta iwe uriri utorere mbuka enda kumurungu. Because why? Your mental health uveruke we matters the most, and not that person. Arikane otobi kondeu nunoho maihepo kushavi tuhingirireko mena kushavi shiri ovina omushite mbuka enda nu irimo kushavi ongwa shupindika shinene pongwa shuno mavenge pothia ndobalo mundu umwe mmonyoke kuvarere mapia ukano andu vetano bari mu life ayo mbe kuvara kombando mundu ngo mara mna kushavi wangu mundu ngo ushame kuvare wandumba oshuhumba ohamu kushavi moveta tumitha. So think about it like that. You are not a victim, you are a hero. Release those people with the past and continue with now and tomorrow. If not, you can private me to hingireko. Take care of yourself. Novandu berimbo bekusuvera. Tuhakaeni rukwa.